Ibintu birakomeye cyane hagati y'abayobozi babiri bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, Reverien Ndikuriyo umuyobozi w'ishyaka CNDD FDD ndetse na General Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi. Aba bagabo babiri rero bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite imbaraga zidasanzwe, ariko hari imyanzuro ifatirwa muri CNDD FDD Ndayishimiye ntayishimire nawe agafatiye. Uyu muyobozi wa CNDD FDD rero akomeje kugenda anyomoza bamwe mu bayobozi batandukanye, barimo abayobozi mu nzego za gisirikare ndetse n'abayobozi mu nzego za politike, barimo abaminisitiri n'abandi. Ku rundi ruhande abagiye bagerageza kuvuguruza Ndayishimiye muzi byagiye bibabaho. Ngira ngo murabyibuka neza ibyabaye kuri General Bunyoni, ubu mwuka ari guhumeka no wanyuma kuri iyi si. Ni ibintu rero biteye agahinda bikomeje kurira mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubagezeho ese ninde uyobora hagati ya perezida Ndayishimiye ndetse Reverien Ndikuriyo. Politiki y'u Burundi yongeye kunyeganyezwa no guhanganira ubasha hagati y'abantu babiri bakomeye. Amagambo umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD FDD Reverien Ndikuriyo aherutse kuvugira mu kiganiro n'abanyamakuru yagaruye ikibazo kimaze igihe ariko kitarabonerwa igisubizo. Ninde uyobora Uburundi mu by'ukuri, Evariste Ndayishimiye cyangwa n'umuyobozi w'ishyaka? Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye tariki 2 Mutarama, Ndikuriyo yabajijwe niba yarigeze agirana ikiganiro n'umunyamabanga mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi mu Rwanda hagamijwe guhosha umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Ndikuriyo yavuze ko mugenzi we w'umunyarwanda adafite ububasha nk'ubwo we afite mu Burundi. Igisubizo cya Ndikuriyo cyaratunguranye. Ni ubutumwa bw'amarenga bukomeye cyane bugaragaza ko ari inkingi ya mwamba mu butegetsi bw'u Burundi, cyangwa se akaba ari hejuru y'inzego zose z'igihugu. Inshuro nyinshi Ndikuriyo yavuguruje abo muri leta, barimo abayobozi bakuru muri guverinoma n'abo mu nzego z'umutekano. Ubwo ubuyobozi bw'igisirikare cy'igihugu bwatangazaga ko abasirikare bavuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we yemeje ko bakiriyo kandi nta wamukosoye cyangwa ngo bigire inkurikizi. Ndikuriyo yitangarije ko umupaka wa Gatumba na Vugizo ihuza Uburundi na Kongo igifunze, kandi ko izafungurirwa rimwe nihuza igihugu cyabo n'u Rwanda. Mu gihe Ndayishimiye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Edouard Bizimana bo ntacyo batangaje. Yagezaho anyomoza ku mugaragaro Minisitiri ushinzwe ingengo y'imari Alain Ndikumana uherutse kubwira abasenateri ko umutekano we ubangamiwe na sosiyete Fomi ikora ifumbire mvaruganda bitewe nuko yamusabye kuyiha amafaranga y'amarundi arenga miliyari 50 ariko akabyanga. Ndikuriyo yavuze ko uyu muyobozi nta kibazo cy'umutekano afite, agaragaza kandi ko iyi sosiyete idafite amakosa. No mu rwego rw'ubukungu ukunyuranya kugaragara mu gihe Ndayishimiye akomeje guhumuriza abarundi ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buzazahura ubukungu bw'igihugu, kandi ko igitoro cyuzuye. Ndikuriyo we yatangaje ko ikibazo kibikomoka kuri peterole kitazakemuka mbere y'umwaka wa 2029. Kubera iki Ndikuriyo avuga ashize amanga? Mu gihe gishize gikabaka mu mwaka n'igice byagaragaraga ko ari umuntu ushobora kugenzurwa, ariko bisa naho ibyo byarangiye. Umunyamakuru Estras Ndikumana avuga ko imiyoborere ya CNDD FDD itarimo kubaha inzego. Bamwe mu bayobozi baraceceka kubera ubwoba, mu gihe abandi nka Ndikuriyo bo bavuga ibyo bashatse batitaye ku ngaruka zayo mu rwego rwa politike. Ndikumana avuga ko kenshi amagambo ya Ndikuriyo abatunguranye, atateguye kandi atubahisha inzego z'igihugu. Ibi bigatuma abanyamakuru bakunda kwitabira ibiganiro bye bashaka kumva byacitse cyangwa ibitekerezo bitayunguruye. Umubi hagati ya Ndayishimiye n'ubuyobozi bwa CNDD FDD watangiriye ku bwumvikane buke ku miyoborere y'inteko ishinga amategeko. Ndayishimiye ntiyashaka ko Daniel Geraze Ndabirabe yongera kuyobora abadepite, mu gihe Ndikuriyo n'abandi bayobozi bakuru muri iri shyaka bo bashaka ko akomeza kuyobora. Ubwo ishyaka ryashimangiraga ko Ndabirabe agomba kuguma mu nshingano, Ndayishimiye nawe yafashe icyemezo cyo gushyiraho guverinoma atabanje kubiganiraho n'abayobozi ba CNDD FDD mu buryo bufatika. Yashyize abaminisitiri bemeye kumuyoboka barimo uw'ingabo, uw'umutekano, uw'ubutabera, ububanyi n'amahanga n'uw'imari. Bamwe muri bo bahoze ari abajyanama be muri CNDD FDD. Iyi guverinoma ntifatwa nk'iyikomokaho. Ndikuriyo we abona ko itemewe kandi ko ntacyo yayikoraho. Ibi bishimangira uburyo yiteguye kuyihinyuza, kuyinenga cyangwa kuyitesha agaciro mu ruhame.
Ikindi cyongerera Ndikuriyo imbaraga n'ibibazo ingabo z'u Burundi zagiriye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bayobozi b'ishyaka. Ibi bigaragaza ko Ndayishimiye yananiwe kuyobora igisirikare, bikaba bigabanya ijambo afite. Abasesenguzi mu bya politike bagaragaza ko nubwo Ndayishimiye na Ndikuriyo bahanganiye ububasha, bahuje ingengabitekerezo, bose bashima ko abaturage bakomeza kwikanyizwa, umutungo kamere w'igihugu ugasahurwa, bahuje imvugo zo kwibasirana, kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu no guteza akavuyo mu nzego. Amakimbirane muri CNDD-FDD si mashya. Pierre Nkurunziza na Hussein Rajab bahanganye kuva muri 2005 kugeza muri 2007, hakurikiraho Jeremy Ngendakumana muri 2010, ndetse bivugwa ko Nkurunziza yahatiwe kwemera Ndayishimiye nk'umusimbura we muri 2020, habura amezi make ngo apfe. Habura ukwezi kumwe gusa ngo Nkurunziza yitaba Imana. Yangaje ko umuyobozi wa CNDD-FDD yakoranye nawe neza yari Pascal Nyabenda. Akaruta kandi karakamira. Ikibazo cyo guhanganira ububasha muri CNDD-FDD ntigikemurwa n'inzego, ahubwo gikemurwa n'imbaraga. Biroroshye kumenya amaherezo y'abahoze ari abajenerali bahindura ingendo uko yabaye: gufungwa, guhunga cyangwa urupfu. Ndayishimiye aherutse kuburira abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi ko atazihanganira abakorera abami babiri, nubwo atavuze umwami wa kabiri. Bamwe baketse uwo ari we, ariko kuba afite ububasha bwo gufata icyemezo cya nyuma nabyo bishidikanywaho. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibijyanye n'ubuyobozi bw'i Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda ahangana n'uyu Reverien Ndikuriyo mu buryo bukomeye cyane, mu magambo ndetse no bitangazamakuru bitandukanye. Byakomeje kugenda bigaragara ko uyu muyobozi afite imbaraga zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ngira ngo murabyibuka neza ibyabaye kuri Bunyoni nk'uko twatangiye tubivuga. General Bunyoni ni umwe mu bayobozi bari bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bivugwa ko yaba Nyabenda cyangwa General Bunyoni umwe muri bo ari bo Perezida Nkurunziza yifuzaga kuba bamusimbura, ariko siko byaje kugenda. Byaje kurangira Ndayishimiye ari umusimbuye. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane, ari ibintu bifite icyo bisobanuye muri politike y'u Burundi. Ngira ngo nk'uko mwabyumviye, uko Nkurunziza yapfuye, uko byagenda kose, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa, byagizwemo uruhare rukomeye cyane na Perezida Ndayishimiye kugira ngo agire ijambo rya nyuma mu gihugu cy'u Burundi, kuko Nkurunziza yasaga nkaho ari we ukomeje kugira ijambo rya nyuma, ari we muntu ufite imbaraga zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Rero Ndayishimiye yaramwivuganye. Murabyibuka neza ibya Bunyoni twakomeje kugarukaho. General Bunyoni ni umwe mu bantu bari bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko nyuma yo kuvuga ko afite imbaraga, ndetse we yajyaga no ku bitangazamakuru akavuga ko afite imbaraga, ntiyatinyaga kubivuga. Ibi rero Ndayishimiye yaravuze ngo tugiye kureba generali uwo ari we, nibwo rero yaje kumushyira mu mvuto. Uyu Bunyoni rero ahari akaba rwose amazuba asigaje kuri iyi si akaba ari make, nubwo nahafungiwe ngo adashobora kubona izuba, ariko umwuka wo guhumeka ngasigaye ushobora kuba ubarirwa ku ntoki. Ahora mu bitaro ndetse muri gereza, akaba abayeho nk'itungo rigufi. Ni ibintu rero bikomeye byakomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi, muri politike y'u Burundi, aho Ndikuriyo na Ndayishimiye uko byagenda kose umwe muri bo ashobora kuzahura n'akaga gakomeye cyane. Ariko Ndayishimiye nubwo agaragara nk'ikiryogo cyangwa ikintu cy'ikimara kidatekereza, yakomeje kugenda akora ibitendo bikomeye cyane bya politike, bya gisirikare, mu bantu bose bageragezaga kugaragaza ko batavuga rumwe nawe. Ese Reverien Ndikuriyo nawe bizamubaho? Dore ko nk'uko twabigarutseho bahuje ingengabitekerezo ndetse no kwanga u Rwanda n'ibindi bisa nkabyo byose barabihuje, ariko bigaragara ko ari bifi binini mu gihugu kimwe. Bizarangira bite rero? Ndabashimiye cyane inshuti ba Pilot News TV.